Fjóra fyrirsøgn. Anna bakaran seta sær eina køku inn ui ovnin komma tui hon skuldi halda føðingardag sín komma og hon ætlaði sær at bjóða vinkonum sínum til ein kaffimunn komma hevði hon sagt bakaranum punktum men henda dagin var bakarin illa hurdur komma tui at breyðini vóru brend punktum hann sutti tui komma og Anna gjørdist fúkandi ill punktum hon setti sær sjálvari spurningin komma hví hann endiliga skuldi nokta at gera sítt arbeiði punktum átti ein bakari ikki altíð at vera til reiðar at baka spurnartekin Anna hevði ofta baka ovur punktum hon fór so bara at baka sjálv komma og hon gjørdi arbeiði so væl komma at fólk heldur vildu eta hennara
rey enn bakarans. Punktum. Bakarin vær hutungur hetta, komma. Og hann vantaði sær brátt at fara á húsageng. Punktum. Hví hevði hann verið so tvørur og nokta henni breiðini? Spurnartekin. Soleiðis gekk hann nú og hugsaði við sjálvum sær. Punktum.